Bakunzi ba Shingiro TV turabaramukije amahoro y'Imana abane namwe. So ni muduliza, muduli wivuza, muduli w'Iburundi, muduli nyakuramba, muduli nyakumeneka. So it's a new day, it's a beautiful day. Uno munsi ni cya kiganiro cyanyu arico cacu ishano ya kabiri, episode ya kabiri. Uno munsi rero tuza kubaza abantu ukuntu bumva ishano muri societe. Hari abaririye, hari abatararija, hari abavyumva muri societe. Rero uno munsi turi kumwe n'umutama ngaha, mutama w'amateka, mutagama biboneka ko akuze kabisa, afise icazi mu buzima. So turamubaza rero uko avyumva muri societe, uko yumva ishano muri societe. Salama mzee. Salama. Mnaitwa nani? Naitwa Lubangu. Lubangu. Okay. Mzee, ushawahi kunywa sumu maishani mwako? Sijakunywa. Lakini nasikia. Unasikia? Unasikia aje mzee? Nasikia ishano inaua. Inaua? Ni kitu kibaya, kinaua. Ni kitu kibaya? Kinaua. Kinaua. Ushawahi kuona mtu ambaye ameua na shano? Mwenye anakufa na shano nishamuona. Nikuaje? Niambie, nipe story. Shano kisa gisi nasema ni kitu kibaya. Mtu anachukia mwingine, anampatia shano. Ule mwenye anapewa shano kama hapati dawa anakufa. Nakufa deja, anapoteza, mtu anapotea. Anapotea kabisa. Na unavisikia sana hizi siku binasikilizana, binasemekana mu societe kama watu wanakunywa shano, wengine wanalipa shano. Unavisikia aje? Kama we mzee unavisikia aje? Nasikia havyo mubaya juu kama mtu anapana mwenzake shano manaka anapenda kufe. Na mtu akikufa kuana haiko mzuri, ni mubaya. Na unasikia tena kuna watu wanasema eti ni waganga, ni waganga wa shano. Wanasema eti wanaweza kumpa dawa mwingine eti wanaweza kuponesha shano. Unabisikia hivyo? Nasikia, lakini ni kuwa makini kujua kama eske relema ile dawa yenye atapana eske ni dawa kweli itaponya ama haitaponya. Inapaswa uwe makini sana. Ule mwenye anapewa juu shano iko na makonsekansi mingi. Kwanza watu wanakosa upendo. Juu kama kuko upendo hauwezi patia mwenzako shano. Sasa we kama mzee Lubangu, unaona aje hivi vitu vikiendelea hivi? Unaona aje? Hivi vitu vikiendelea manake hakuna development kama watu wako na uwana. Juu kama nishajua kama huyu anapana shano, hata maji ya kunywa hawezi nipatia na ikunywa, hata chakula yake siwezi kula, hata matravo communautaire tuzitumikia pamoja juu nitamuogopa. Lakini kama hakuna shano, watu wanasikilizana, wanatumika na development inaonekana. Na unasema kitu kizuri development. Unajua hii nchi yetu tuna maono. Sijui niseme nini. Nous voulons être un pays développé en 2040 et en 2060. Un pays émergent en 2040, pays développé en 2060. Et on peut pas, est-ce qu'on peut arriver à cette étape? Na wakati tunapeana mashano. Tout dépend de la volonté. Tunaweza fika kama kuko upendo. Lakini kama hakuna upendo, juu kuko il y a des effets destructeurs. Kuko watu wenye wako pale kwa kuharibisha. Mtu anapana shano manaka hapendi development. Lakini kama tunasikilizana, tunaweza fika na hiyo development itafika kwayo. Asante sana mzee. Asante na wewe. Asante. So, murumva ko mzee Lubangu aratubwiye vyinshi ntidushobora gushika kwiterambere rirama 2040, tushike kwiterambere w'igihugu cifashe kitunze 2060, tugihana amashano. Ifo kibi bintu biva muri societe, ifo kabatanga ishano nabari habwa vyose bihera muri societe. So yari muduliza, muduli wivuza, muduli w'Iburundi, muduli nyakuramba, muduli nyakumeneka. Ni kuri Shingiro TV, mukore subscribe please. Musharinga ama video yacu, mukore like. Ciao ciao.